Zumtu ulenaw bol kan boipa Yesu Khrist zangfa lainan na nantluna umreng ramse RVA Film Service. Okas nilhenga thong hi kumkul lon rugi kan siar ding mi Bible bungchang polta chu Ezekiel tumpi hlairiat afate pakhati sin hlai khat somthumi sin somthum le pahni tiang le samhlabo tumpi somnga le pakhat afate hlai ni sin hlai nga hlere sin hlai kwa kan gospel chu mate tumpi hlai kwa afate hlai thumi sin hlai nga tiang ase mi rek khadin an fate polkha Yesu in an lupara kutsuangin thlacham sakdinga an rakhroi asina dungthun tu polin an rakkok Yesu in na hak pol chu ka hnena ra kau hai se don hlau zianga ti le wanchung uknak chu hibang tuk pol thanga asi ti ati an lupara akut aswan hnuwa afi sal boipai thuthang tha asi kan gospel siarmi sunga boipa Yesu ni naw hak pol thlaswa apek nak thu kan hu boipa Yesu ni wanchung uknak chu hibang tuk naw hak pol thanga si ati naw hak din hun kan zautika an thin lung an thiang hlim zet an thin heng asi khalle an lung oi sal chingching pakhat lekhat an to asi khalle an komo thei sal an lektlang thei sal thin chin an nei lo kan ni upa pol chu kan thin hen nak kan ching ring kan long kim lo nak pol khal khan phor suak sal theu boipa Yesu ni naw hak poli thin lung athei naw hak laya chun nun sim khal kan ol upat hnuwa chun nun sim hi thil har sa ase naw hak laya chun thin lung sungi ummi hmo khal kan sim thei upat hnuwa chun thin lung sungi ummi khal sim ngam loin kan chan atam churuanga naw hak lai chan hi du anung bik ulenaw pol kan naw hak lai chan kan ngai theu asilo mo thin bang na khal kan nei lo kan lei pathian asimi no le pa thladem hnuaya hnangam takin kan kan du mi kan dil men nu le pa ni kan ranga thil tha mi in to sak nun sim kan tul le in sim thoya tul len thoi loma tul le in lom na hak lai chan te khi kan ngai je theu upat hnu nupi pasal nei hnu chon khwarwat ding atam deu dewi thinbang nakin kanum theu ziang awasi khalle na hak lai te hi anom bik upat hnu chon nu le pa hnen khal kan pai non lo kan ma ten sum kan hol du kan ma ten tawdal kan du kan ma ten kan tawdal thei chun nu le pa thusim khal kan ngai du non lo kan naw hak lai chana chun nu le pa thusim mi kan ngai nun sim lai kan thin heng pang khale kan long oi sal tho Bible sung khala thu fiu tum pi kol hon ni afate parok naw hak kha nun dan dik zero atar tiang in chui lam zin i sin apial loading thu fiu tum pi kol hon thom afate hlai thuma naw hak kha nun sim lawin hla thu fiu tum pi kol hon kwa afate hlai nga sunga naw hak thanga chun nun chan rem le dan tha thlun te ri thil tha si naw hak pakhat amai thu i anuna chun anu ningjak ter tu asiding ulenaw pol simrel du mi chu naw hak laya chun nun sim thei kan si thingkung tla chu afate laya kan du danin kan to thei thingkung atum hnuwa chun kan to du le tla anga thei non lo naw hak lai nu le pa thusim kan ngai vekin upat hnuwa pathian thusim mi kan ngai ve ding mate tumpi hlairiat fate pathum sunga fiang te in kalausim nan thin lung nan thlengi hi naw hak te bangtuk nan selawa chun wanchung ukna sunga nan lut da lo ding ati se pathian hmai ka a chun naw hak vegi kan nung ding atul tina ase ta thimnak an sim mi lo sim ve kadu million pa pakhatin fapa nei million za asi vekin aina thatuan ding tampi churuanga hlo fa khal alak afapa tla chu na atuan ve ring apa in alo fa pol chu an hatuan man paisa apereng nan afapa chu apeda lo chutika afapa chun zianga keimwa kapa in paisa ipeda lo
pai khat chu apa hne na sut kapa kai khal ni tin ha ka tuan ring asinan lo fa dang pol mo paisa na pe I kai mo I pe lo apa chun ka fa nang chu ka fa pa na si I himi kanai mi mo chau tu ding na si adi anai mi alen nak chau tu ding asia chun selve ki umatul kalati tumpi bali afate pakhat kasim du mi chu hiti ase fa pakhat chu apai rau chau the tu ding le ziang mo anei tu ding wasiman sela naw hak asila ya chun selbang tu ki to ase churonga du don mi unanaw po naw hak pol vegi thinlung thleng ding adu se angai tu nan zaten boipan lo thlaswa sin se amen